miezi 2 au 3 alikuwa ameamua kuua raia wote wa Minembwe, Watusi ambao wanakuwa Minembwe ambao wanaitwa Nyamulenge. Ni vita vinafanya muda mrefu. Amechoma vilaji zao zote kamaliza, amedestroy ng'ombe zao, kila kitu ameua, ameharibu. Wote akakusanyika Minembwe, akaamua kuwakuta huko ili wamalize. Raia hao wamejikamata charge na ni uongozi ulikuwa haupo kuwasimamia. Akaingia ndani kikundi cha autodefense ambao wanaita Twirwaneho ili wajipiganie wenyewe. Amekataa kumalizika. Kwa wengine ambao walikuwa kwa FARDC leo hakuja akawajueni ili wapiganie ndugu zao wasimalizike. Walipata vizuri. Kisekedi akaleta Warundi, akaleta FDLR, akaleta wazalendo ambao wanaitwa wazalendo, maimai wote, akaleta FARDC, akaleta ndege, akaleta madrone ili kumaliza hao raia. Lakini sisi kama M23 tumeshika silaha juu ya hiyo. Uongozi wa chama kaamua kwa kusupport hao raia. Wenzenu ambao walikuwa hapa ambao wamepasi mwezi wa 12 last year, hao wameenda huko kusupport huko Minembwe na kufanya kazi kubwa sana. Hivyo vikundi vyote, hizo brigade zote Warundi, FARDC na wengine na wazalendo na wamesema wote wakapigwa akarudi kwa metoka. Na nyinyi leo mmepasi, mmekuwa jeshi la RC, mwende mpiganie raia. Mlipata vizuri? Hiyo box kile kwa kufanya Minembwe anajaribu kuifanya eneo za Masisi, kuchoma manyumba, kuua watu ambao wamekataa hiyo ujinga yake, eneo za Lubero. Lakini tuko hapa ili hiyo yote isimame. Mlipata vizuri? Nyinyi mnaenda huko kuleta msaada kwa wenzenu, kwa raia wenu. Tutahakikisha menase yote tumesukuma mbali zaidi ili wananchi wetu waishi kwa amani. Kwenye mikimbia nchi bila ujinga huo, warudi wakae kwa amani. Mlipata vizuri? Mwende mkijua kama ile kukomboa watu. Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mudukurikiye hano kuri Scott TV Show. Turasuje aho muherereye mwese, twifuriza amahoro aturuka ku Mana, twizera ko mumeze neza, twebwe turashima Imana. Uyu munsi rero ni ku wa gatatu itariki 22 z'ukwezi kwa 7 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru yacu yo muri gitondo, tubabwira uko hirya no hino amakuru agenda bivugwa. Amakuru muri tuza kuyahera mu misozi miremire y'Umurenge, ndetse muri territoire ya Minembwe tuzo kubitira Pwenzero n'andi hatandukanye, ndetse tubabwire n'uburyo isoko yaremye ejo mu kuwa mbere, ejo kuwa mbere mu Minembwe, ndetse tuzo kunyarukira muri Masisi muri Nord Kivu, tubabwiye ahabereye umuhango wo gusoza amafunzo y'abakomando 9318, aho nundi bayasoje bari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC cyangwa FC23. Akaba n'ubundi yarababwiye amagambo menshi atandukanye turi buze kubabwira. Tuzakubwira n'uburyo leta Kinshasa ikomeje gupanga igitero gikomeye cyane hariya muri Fizi. Bafite gahunda n'ubundi yo kugaba ibitero hariya kuri Pwenzero nkuko amakuru agenda bivuga. Ibyo zose turaza kubiva imuzi tubabwira uko byifashe. Rero turagusaba wewe utarakora subscribe ku Scott TV Show, tugusaba genda bikore kugira n'ubundi muzaza mubona ibiganiro byacu ku gihe. Akarere ka Minembwe abaturage barakinguye, barazutse, bameze neza, na amahoro. Bakomeje n'ubundi gushima Imana ikomeje kubatiza ubuzima ndetse n'amahoro bayahabwa n'Imana, ndetse n'intare zasamwe n'amadubu umunsi ku munsi. Uyu munsi ku gatatu rero abaturage basanzwe bakora imirimo y'abitandukanye. Ngubu muturage ari gukora activities zose zitandukanye, arabaja guhinga, arabaja mu nka ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri uyu munsi ku wa gatatu akarere kose kifashe neza, na amahoro. Ahari ejo niho n'ubundi hari ku wa kabiri ubwo isoko isanzwe irema, aho umuturage wese afite ibyishimo kuko ibicuruzwa ni byinshi mu isoko. Isoko yagenze neza. Ahari ejo ikirere cyari kimeze neza, nubwo akazuba kari gakeya.
ariko kandi wabonaga harimo kavanzemo n'ubukonje bwinshi cyane, ndetse abaturage barema isoko ku bwinshi, ibicuruzwa byari bihari, isukari, umunyu ndetse n'ibindi bitandukanye. Tubabwire ko n'undi ibiciro bikomeje kugabanuka mu kigero cyiza, kandi ibicuruzwa ni byinshi cyane hariya muri kariya karere ka Minembwe, aho n'undi abaturage batangiye kunywa icyayi, batangiye kunywa icyo gikoma. Urumva ko ari amahoro muri kariya karere ka Minembwe. Tubabwire ko ibi byose byari byarabuze muri kariya karere ka Minembwe, aho isukari yari yarazamutse mu kigero gihanitse kubera kubura isukari, kubera umunyu, isabune ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko ngubu bikaba ari byinshi cyane, ndetse bari mu kugera naho babikopa kugira ngo bibe byagenda. Bakavuga ati fata kino kintu, fata isukari uzanyishura wabonye amafaranga. Ni ikigaragaza ko ibicuruzwa bimaze kuba byinshi, aho abaturage bari gukopa, ugakopa isabune, ugakopa umunyu, ugakopa isukari, bitewe n'uburyo byari byinshi. Ugasanga n'undi bari gutangira n'ubundi ideni. Hari umunyamakuru wavuze ngo kubera ibintu kuba byinshi ndetse no kuba batari baherutse, amavuta ndetse n'isukari biri kugwa nabi abantu mu nda, kuko bari maze iminsi batabibona. Rero bari kubibona ku bwinshi cyane, kandi kugeza ubu ngubu twavuga ko ibintu bihagaze neza ku murongo w'isoko, cyangwa tuvuge ko ku bicuruzwa ubu ngubu ibintu bihagaze neza. Ibiciro ntibiri hejuru kandi ntibiri hasi, biri aho hagati. Nta muntu uri komponinga cyangwa ngo abe yavuga ngo ibiciro biri hejuru, kuko byaragabanutse ku kigero cyiza. Rero ni uku byifashe. Mu bice bya Kabara havuzwe imirwano, ariko kandi twavuga ko atari imirwano. Kandi amakuru twabashe kumenya ni uko ubumayimayi bwaturutse za Gipupu, bwari buzi ko ngo twirwaneho yabashije guhunga, ihunga muri biriya bice bya Gipupu. Baraza basanga abaturage n'ubundi baje bazi ngo twirwaneho iri muri kariya karere, hariya za Kabara, bazi ngo twirwaneho iri muri kariya karere. Baraza twirwaneho irabihorera, bisanga bari hagati. Twirwaneho ibakubitamo umuriro hariya muco hagati mu Kabara, ku Kabara niho byabereye. Twavuga ko atari imirwano, kuko twirwaneho yabasutseho umuriro. Bwaduyi burahunga, buratabanyika, burahunga. Abaturage bakavugiriza induru, ngabariya. Urumva ko twavuga ko atari imirwano, kuko ntibanarwanye. Twirwaneho yabakubise amasasu, butabanyika, burahunga. Rero abaturage babwira intare zasambwe n'amadubu ati icyo twifuza ni uko mwadufasha, niba muri buducungira umutekano, cyangwa mukatwimura mukatujana mu Mikenke, cyangwa mukatujana za Kamombo. Nibyo twifuza, kuko mudusize hano uyu mwanzi cyangwa aduyi ashobora kuza akatugirira nabi, akaba yatwica. Turifuza ko mwatujana mu Mikenke cyangwa Kamombo, twasigara hano. Barabumva, bati umuturage afite uburenganzira bwo kuja aho ashaka, agatura aho ashaka, kuko hose murahemerewe kandi twese hose turahacunze. Rero nuko bimeze hariya ku Kabara. Mwage mwumva message cyangwa amagambo avuga ati ku Kabara habaye imirwano, si imirwano yaturutse hehe. Nibwo abamama nyine buza gutesha umutwe, kubuza abaturage amahoro, ariko kandi twavuga ko atari imirwano. Andi makuru avugwa nuko mu nkengero ya Point Zero, FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi bagerageje kurasa ku bindiro bizaturwa n'M23 biri hara kuri Point Zero, ariko ntibizabakundira. Twirwaneho irabakubita, irabarasa, barahunga, bakaba barasubiye iyo bari baturutse. Tubabwire ko ingabo zose zari zihara Baraka zamaze kuja hariya Ifizi. Baraka hasigaye abazarendo bakeya, nibo bahasigaye, kandi izindi ngabo zose zamaze kwerekeza Fizi. Umugambi waduyi wakomeje,
ingabo z'u Burundi, FARDC, abazarendo, FDLR gahunda bamaze kwishira ku mugaragaro. Bavuze ko bagomba gutangira ibikorwa n'undi byo kugaba ibitero kuri AFC 23. Bafite gahunda yo kugaba ibitero ku ntare za Sarangwe n'Amadubu ahereye muri abice kwa Murima .0. Tibarebe ko byashoboka byose kugira ngo babe bakwigarurira kano gace ka .0 gafatwa nk'agace k'ingenzi cyane ku murongo w'urugamba. Uri kuri .0 uburangiza ibice hafi ya byose. Ubu rero ni ukuvuga ngo Aduyi ahangayikishijwe no kuba afite kugaba ibitero muri bice. Ariko kandi Afande Rugabo yavuze ati nicyo dushaka za mbaraga zabakuye Ruhina Mavi, za mbaraga zabakuye za Gakenke, za mbaraga zabakuye za Karongi ziracyahari ntaho zagiye. Amaboko yabikoze aracyahari ntaho yagiye. Ti rero mubabwire baze nicyo dushaka. Ti kibazo dufite nuko Gisekedi atazabemerera. Tariko twebwe tuba twabasinyiye kuko icyo twe dushaka nuko kugira ngo baze basigare kuri no misozi nta kindi. Ti muzagende muzababwire bazaze barebe bene wabaho basigaye. Mugende mubabwire bazaze barebe ibyo bagenzi babo bahuriye hano muri ino misozi yose. Bene wabo nibo buzuye muri ino misozi. Ariko kandi uko byifashe kugeza ubu ngubu nuko Aduyi yatsinzwe. Aduyi yarakubiswe, yarasinzwe, gusa asigariye gusa gutesha umutwe abaturage. Nico basigaje gusa. Icyo twavuga nuko hirya no hino umutekano ari wose, guhera Minembwe centre isoko zikomeje kurema kandi zikarema neza, ndetse ugakomeza za Mikenke n'ahandi hatandukanye za nundi za Rwisankuku ndetse na za Biraro mbiri. Aho hose hakontorwa n'intare za Sarangwe n'Amadubu, ukagera kwa .0 ukamanuka za nundi za Murima. Aho hose tukavuga ko kugeza ubu ngubu ari amahoro. Indonda Bijombo ni amahoro, Rurambo ni amahoro. Kugeza ubu ngubu akari kose kifashe neza muri rusange. Reka tunyarukire ahitwa Icanzu muri Nord Kivu. Mu butumwa yatanze nundi ku itariki 21 hareje ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2026 Icanzu mu muhango wo kwakira ku mugaragaro abasirikari bashya ba Armée Révolutionnaire Congolaise ariyo bita ARC. By'umwihariko abakomando bari bamaze igihe mu myitozo. General Makenga cyangwa General Sultan Makenga yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi yari afite umugambi wo kurimbura abanyamurenge bo mu Minembwe. Nkuko General Makenga yabitangaje, uwo mugambi ntabwo wagezweho kubera ko abaturage bo muri ako karere bahagurukiye kwirwanaho no kwirengera ubwabo. By'umwihariko yashimye umutwe wa Twirwaneho n'ihuriro ya AFC 23, aho yavuze ko bagize uruhare rukomeye mu guhangana n'ibitero byari bigamije kugera kuri uwo mugambi. Yavuze ko imbaraga z'izo ngabo Amadubu n'intare arizo zatumye uwo mugambi nk'uko uvuga n'undi utagerwaho. Rero ibyo byose Amadubu niyo yabikoze yo kugira ngo umwanzi ntiyinjire muri Minembwe ndetse no mu bindi bice. Ti rero namwe mwe yabwiye nundi ubutumwa yagejeje ku basirikare bashoje, yababwiye ko bagomba kugenda bagafasha bagenzi babo, bagenda bakore igisirikare cy'ubunyamwuga. Ntibagiye kuja gufata abantu ku ngufu, ntibagiye gukora imirimo itumvikana ihari, tahubwo mugiye gukorera igihugu, mugiye kurokora abaturage hirya no hino bugarijwe n'ibitero bya leta Kinshasa n'u Burundi. Aravuga ati muri mwebwe nta wafashwe ku ngufu ngo azanwe mu gisirikare. Ti buri wese yabyimvishemo kugira ngo yiyunge na ARC. Ti rero uwaba barafashe ku mbaraga nabivuge muri akanya tumusubize iwabo. Akirangiza kuvuga bityo nibwo base bamubwiye ati twebwe
ntabyo dushaka gusubirayo, twebwe twakijemo tubishaka. Rero nuko rero yagiye avuga ati abaturage b'Abanyamulenge, leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi bapanze jenoside, bapanze ibitero byo kurasa mu Minembwe. Rero ibyo byose byapanzwe n'ubundi na leta ya Kinshasa bafatanyije na leta y'u Burundi mu kwica ubwoko bw'Abanyamulenge muri rusange, ariko ntibabigezeho. Turashimira twirwaneho, turashimira AFC 23 muri rusange mu bikorwa bakomeje gukora kandi byo kugira byo gushaka amahoro mu karere kose muri rusange. Rero kugeza ngubu nuko byifashe hariya muri Nord Kivu, aho ihuriro rya AFC 23 ryateguye icanzu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, umuhango wo gusoza amahugurwa y'abakomando 9318 nk'uko AFC 23 ibitangaza. Ibikorwa bigaragaza intambwe ikomeye mu kongerera ubushobozi ibikorwa byayo bya gisirikare nyuma y'amezi menshi y'amahugurwa yarakomeye. Abasirikari bashya bavuga ko barangije neza imyitozo kandi biteguye koherezwa mu nshingano n'ubundi z'abahabwa AFC 23 turwaneho. Ivuga ko kuri iyi gahunda igamije gukomeza gushimangira uburinzi bw'abaturage cyangwa uburinzi bw'abaturage batuye mu bice igenzura. Ivuga ko ari ibyabohowe kandi byagaruriwemo umutekano. Rero nuko byifashe n'undi ku murongo w'urugamba cyangwa ku murongo hariya n'undi icanzu, aho n'undi bagize gute bashoje amahugurwa. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yashizeho Damien Mama nk'umuyobozi wungirije w'agateganyo wa MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri izi nshingano nshya azaba anafite umwanya w'umuhuzabikorwa w'agateganyo wa Loni ushinzwe ibikorwa by'iterambere n'ibijyanye n'ubutabazi bwihutirwa, Resident and Humanitarian Coordinator muri RDC. Ishyirwaho rije mu gihe RDC ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'iby'ubutabazi, aho Loni ikomeje gutanga inkunga mu kugarura amahoro, guteza imbere iterambere rirambye no gufasha abaturage bibasiwe n'ibibazo by'ubutabazi. Damien Mama afite uburambe bw'imyaka irenga 25 mu mirimo y'umuryango w'abayumbe, aho yakoze mu bijyanye n'iterambere, gucunga ibibazo ndetse n'ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu bihugu birimo Burundi, Togo, Mali, Sudan y'Epfo na Sierra Leone na Kosovo. Mbere y'ishyirwaho kuva muri Werurwe yari asanzwe ari uhagarariye PNID, ishami rya Loni ryita ku iterambere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo byose tukavuga ko twamuha n'undi felicitation cyangwa congratulation n'ubundi kuri imirimo yabonye, ariko kandi bazayigendemo neza nk'uko Loni isigaye ibogama ikabogamira kuri leta Kinshasa. Ibyo nabyo turabyamaganye kugira ngo we uzagendere mu kuri n'ibintu bigenda bivugwa hirya no hino. Mu gihe nta gihindutse muri gahunda, Perezida Felix Tshisekedi azerekeza i Doha ku wa gatatu, aho azahura n'umuyobozi w'ikirenga wa Katari. Muri uruzinduko, Perezida Tshisekedi azashikiriza umwami ubutumwa bw'ihumure n'ubufatanye mu izina ry'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu izina rye bwite nyuma y'urupfu rwa Sheikh Hamad bin Khalifa nyiricyubahiro cyangwa w'icyubahiro Emir Pere wa Katari. Ibi byose ni amakuru twabashije kumenya hariya n'undi muri bice bya Kinshasa. Amakuru avugwa nuko imirwano
yongeye kubura hagati ya leta Kinshasa ifatanyije n'abambari babo bagabye igitero kuri Twirwaneho mu karere ka Point Zero ku bindiro bya Twirwaneho. Intare n'amadubu bakubise Adui bamukura mu bindiro bya hafi no kwa Murima Kanguri, ikaba yaramaze kuba tombe aha muri Moye Plateau de Fizi. Rero nuvuga ngo ni bwa Mayimayi bwaje gucokoza intare za Samwe n'amadubu hari kuri Point Zero. Adui arakwitwa cyane kandi Twirwaneho irabakubita cyane. FARDC rero nkuko twari tubabwiye, FARDC yarayigabye igitero ku Kabara nkuko twabibabwiye, ahari ibyo bivana ahari ejo twabibabwiye amakuru. Muri aya makuru kandi turaza kubagarukamo kandi uburyo FDLR zamaze gushira ibirindiro zazo hariya kuri Point Zero ndetse na Baraka. Mu Rusuku hakomeje kumvikana amasasu ahari ejo, biravuga ko abaturage batangiye guhunga muri rabice, ndetse FDLR zari ziri kuri Point Zero zamaze gushira ibirindiro zazo hagati ya Mugera na Fizi ahitwa Ikananda ndetse no mu Idota. Baraka, andi makuru twashikunye nuko Baraka hari inkuba yahakubise kandi ihakubita neza, basiga ubuzima ari benshi ndetse n'ibicuruzwa birangirika cyane. Rero nkuko twatubwiye rero AFC 23 yagaragaje ko igiye gushira ibirindiro byayo Ifizi na Baraka kubera ko FDL n'abambari bayo ariho bakomeje gutegurira ibitero byo kwisubiza agace ka Point Zero. Rero na Minembwe ngo kubera impamvu bagiye gushira ibirindiro byazo cyangwa byayo bikomeye Ifizi na Baraka. Rero nuko byifashe hirya no hino uko bimeze. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi. Wewe utakora subscribe kuri Scott TV Short usabwe ndi kujya n'ubundi muzaza mubona ibiganiro byacu ku gihe, kandi wewe wayikoze reka tugushimire. Kandi makuru yacu nakagaruka uyu munsi rero ni ku gatatu itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi 2026 tubagezaho amakuru yacu uko update biba bimeze, uko biba byifashe n'undi ku murongo w'urugamba. Gusa Uvira naho hari insoresore zibumbiye hamwe, gahunda yabo ni ukomeza kwica abaturage. Hari imibiri igera muri 3 muri yafashwe cyangwa yatoraguwe muri Uvira. Gahunda yabo ni uko hari muri bamwe bagenda bagambanira abaturage bahari muri Uvira bakabica, bagasiga n'undi babajugunye. Urumva ko Makanaki yabwiye abaturage ko ibi byose bagomba kubishakira umutekano, kandi nibikomeza icyo tuzakora mu kwabo. Rero muri Uvira hagatsiko gakomeje kwica abaturage kabahohotera, ari n'amakuru twabashije kumenya. Andi makuru rero hirya no hino ku murongo w'urugamba nuko byifashe. Gusa tubashishikariza gukora kandi mugakora n'umurava. Rero ngahe reka tuyasoreze hano amakuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru yacu kuburambuye tuza kuyagezaho ku mugoroba tubwira uko hirya no hino byifashe. Tunabashimira ku kufatanya mukomeje kutwereka. Turakunda turabazirikana. Mugire ibihe byiza. Imana ikomeze ibarinde. Murakoze cyane.